Ajme opet. Ako vam po cijele dane po kući lete bubetne, pacovi i medvjedi, trebali bi očist kuću. Ali ako vam se to nikako ne da, onda imamo rješenje za vas. Robus! Samo ga utikate i sve bešte će pobići glavom bez ovce. Samo ga utikajte u zid, nema više beštijeti. Ružite sad i daćemo vam 3 komada plus Janko i Nevalja. Sva 3 će uglas zvijet i nema više beštijetina. Ali kuća će vam i dalje biti šporka. Ja se bavim prodajom kapuletina, naranči, ostalih povrća i voća. Od cijele dane mi dolazi ta banda bubetina i pacovčina i sve mi poglođu i popiju. Otkad sam uzela Robus, ne pada im na pamet njašta. Sad mi je ostao samo još jedan problem. Moj muž, on popije i poždare više od bubetina i više. Tako da bilo dobro da Robus i njega potira i zavidam mu 2 iza ušiju. Robus će proizvod zvukove svaki sat. Daj, ugasi i ne čujem se. 24 sata u danu, 7 dana u tjednu i 365 dana u godinu. I ponavljam, ako nazovete odmah, dobijete 3 komada plus 1 koji ne valja. Ponavljam, 3 dobijete i još 1 koji ne valja. Potpuno besplatno. Sva 3 će zujat, neće biti buba, ni komaraca, ni medvjeda, nikoga. Neće niko doći krast vaše.